اف در پراوین باجر فنیدیقی مغربینه. لالی دنجی پراوین اسپانیای. وبطليون إتل إسبانيا هولي سابته. احمد و خالد دو جوانین کوبانی نه. روزانتین چافدیریا پراوان دکن. هر دو جوان کو ji کوبانê bi otomobîlê xwe gihandine Libnanê. Ji Libnan jî bi balafirê çûne Lîbyayê. Ji wir jî bi qeçaxî derbasî Cezayirê bûne. Ji wir jî bi qeçaxî xwe gihandine Meğribê. آبایان تل اسپانیا آبایان اج مغرب مفهوم مسافاتا که خود کری Roja şemiyê 24 vê mehê serê sibehê xwe davê ji nava deryayê û ji Meğribê berê xwe didin İspanyayê. Dîmenên çûna xwe tûmar kirine û ji Rodavê re şandine. آباجی مغرب بس ساعت هفت سی پنج دقیقه هم دو کاتن کلاکی رئیس تجا عسکر بود مقاله قاله بونده عسکر رو دو شوپی من خلاص کرده Ji ber fêlên ku qaçaxçiyan li wan kirine bi qasî 11,000 dolarên wana birine, Xalid û Ehmed neçar bûne bi vê rêyê berê xwe bidin İspanyayê. Her du çar demjimêran di nava deryayê de mane, gelekî zehmetî dîtine. میترو کشی سانتیمه و احمد از احمد Di dawiyê de her du ciwanên Kobanî karîne, xwe bigihînin bajêrê Septe yê İspanyayê û bêhna xwe li peravên wî bajêrî vedin. گشنا اسپانیا خیر و سلامت احمد این تیدا مویه یانه تقریبا 20 متر عمان 20 متر عمان موجه مع تيار عكس هون هم فرت عبوندنا والله ما قام نوفلتن هاري والله كذاب مراش والله سبرت با احمد همین نگیشنا اسپانیا Ya ku Ehmed û Xalid xewin pê ve didîtin, gihiştin İspanyayê ew bi vî yekê keyfxweş bûne. 4 ساعت او به زمان هم 9 کیلومتر هاتن خدام خلاص کردن زونی 3 متر evet بس بها سرنا ملات ما فنادق ومدير جي خدام ورا بها سرنا ان شاء الله ملات ما مغرب جيت هيك هم قالك تعبان موج تيار عكس هوت 3 متر طوله يدنا عم عكس دبرم بعد اندر دبرم ما حولك خواهي در خص اليوم Na her du ciwan di kempeke koçberan de li wî welatî dimînin. Lê hêviya wê yekîne ku mafê penabertiyê werbigirin û dest bi jiyaneke nû bikin.